Abusia mo akwaba e de battle match GH so na makai wo se dumadie a eda ye nim do hwe baako eye me no e na eye wono pamo ne hwa bibia ya na ye de bro no e na bra so a eneso ye sinkonwa na ye ba badwendwene wo man Ghana ho ensem ya esisi ne kofa bai na afei ne pumasi bre nyina ye ba behwe se ne maka no do hwe baako eye me no ena eba bi di dwumenta bra dwumede e koso no na wo do comment so eba e wase ho ye beje bre na ya kenkan comment ne so nyina kama na ye de amaw ebusuya briche abo man Ghana ya ye mampeni John Dramani Mahama eyi nansa e de esi ho se ye mfensu ye mpanimfo ye heroes ya atete atui na ene ensemi ebeto omonten so ye hu se media ne so videos ahodo atwagu ye pa ne nyina ne enkomhye ya asofo ne bi editu atu dwa kire se bibi sei eba besi na so ye nim se ye monyofo na afa asem ne serious so se so asofo na hye enkom ne bi ye ene omkoye niema ne esi se beye na ye beje omatumo ne nyina no akwakoye asembisa ye pe ho moaye me ne prophet Abraham eye program Emma Efada Lumba wo hu abra wo fi mu ne nsema na ekoba ne nyina Emma difo ka se Daddy Lumba de na aba ne ye ka na ye refi se bibi betimi abesi Daddy Lumba de ni mu a ebe kata Daddy Lumba wo ni so kra ye mmoso bi mu mpo ye re kra befi se me no eka se de esi e wo man Ghana mu no ama ene obi eni ho Daddy Lumba mpo wo kai no eno ena me bisa wo difo masa atwe na be me nche ha bi me bisa se so wo difo se ne wo kan no sa na esi edien ena ekosunsun from edima wo man Ghana me se wo bre no ye be ko difo ho ne ama na kwa aba na fe ye din komo difo mo akwa aba Minu aba akase ya meje oso. Difo bibi aboko. Hwe, ye me no mi no ye tenkwam de aseda nko a. Se me no ye tenkwam. Ma de achi wana we de afi. Ye betena kwam so da. Amen. Usi nyame mre. Amen. Me da ase. Odifo, sa brede Ghana ye twaadwe. Okay. Ye mampeni ayi nansa e de esi ho se ye fansu empenifu ya enam adwuma so wo mu atete ato ama mokoye adwuma e de abo wo man Ghana. Na ayiye kese pa wo ba e Daddy Lumba yi ya na Yesu ni yi pa. Me no ye program de fa ho ma o ka se Daddy Lumba de na ba na Yesu na bibi betimi abebo Daddy Lumba de mu a ye re akra be fi se wote ase. Ampani ampani nyane ampa ena na yeti hu ni. Wote asem no je ne se. Me da ase minu aba so be kai asem we be 10 of 2 weeks mo ani na me no kan sa asem no. Na ewie mo no. Se ni pati tu sia ewie mo was sacrifice. Na Ghana no yen stadium niema na ye maya adwene mo enda ho o se me kan asem bi kire wo se Daddy Lumba yi asem ya wo kan bibi be si ana bibi be timia be si ama Daddy Lumba wo no yen kai biem na akata so okay ya dia na me honhom kire me se experience is nyam somo no etoda enye nyame yi bibi kire obie so sei ba o kasa kire adwenam na akuma ni part me nyantenka na me nyantenka eno so o twero sem no Okay. entenka wo na mane kasa kire wa adwen no se bibi se betimi asi bibi eno so ye tumi ana eno so ye adom Na me de ma. ente so obera Mama na waseka ya president John Mama eko tini yo okay na ese same jamfi so e wase oko na ntenka no betbi yiwa firi bia na wo no na de wakodi baby foforo na ntenka foforo bi so wa ya na aka ntimi hu me ho se Daddy Lumba wo na ye he no bibi baba be kaka so ayen ka Daddy Lumba na wa hwa so bi kasa asem we a eyen kom shakase Lumba wa to yoma the whole Ghana president Lumba ayen fa na se Daddy Lumba ye bibia obi ara kasa wonte ne nyom ana wonnim no ba bibia be kata so ampa Daddy Lumba ya kana asem bi bi se se de yen ka bi mo sana system na tie nti se wo efie ana abusuam na obehu se ni patitre wu obusuam a ma woni da ho na hu ne se onu wia wo wu akono eno achi no bibi be si ntimede we bo Ghana fo mpanyifo kokko se bre bia behu se panyini bi wu o Ghana no ye hwe se bibi be si
Ora se penimu bi awu a na obi a wo din bi awu a bi betimi asan besi na kata ne na kata ne de so sa na nti ne ba ne sa won se Nyankopon na hyehyeye na wa hyehyɛ no nyame wo adoma kyɛde a wo de ama nipa bi amara sa dawo o won krofo a wa heda se o mono sei no obe wiase na wa ba no obeji di sa ba te duru bra obewu no obama bibia be kroso na the way I was say eyie ne se kono abrase you matter how say that luma yie bie mo no bibi foforo betimi asansi eyida no say ye wo Ghana so o man Ghana so da nya ho adwuma ade e wo wiem wo say na da John the Baptist wu ye no ewiem kyere na ewiem ye kusu according to Matthew chapter 14 ai say ye be kai wo ha atame da atame wu ye e wo Ghana ha ewiem ye kusu tere sa tere de sini na ye ewiem kyere ya mo ento obiara ne karabia se de Nyankopon ka to ho obi so ho a oni din but owu a ana ne wuo no mo odi gidi sa na nyame hyehyɛ no okay ni wuo no mo na odi beji ama obia hu se ni wuo no be se kwansia wuo bi sa na ji me ebon man ti di da ko si da wu ye wo se me sa nyom mentie ana me hwɛ ana me mo ne wodem metimi atese ye bo nyom no wabo ba me nim de oboye ana me nim de oboy ni din dan adawo wu ye na mu se obari wo Ghana ha to nyom afa ne eboni ka me nim no ka me nti ne din da anyway kra ne esi pilot ni ba ko ne sergeant fo mienu ana eka ye penifo no ho no enye asem ye esi kra senka ye nim wo mo pilot we ka wu no kra da santie ti asem we ana ama afero bia hu nanim yetete bebredi ba ne ye nim wo ba me de tamale MP de me na afro plane carry times me na sia o plane mo aye fene say mutala me na tena plane mo from Accra to Tamale sa 3 times ene na bobo bonkomo a yeah no ye the program be last asa na be to aban last year mo baby na me ko north me na ni na for plane ko si Tamale airport sa odifo asem ya esi asem a eye ya pa nanso Ghana for so kasa wo ho ebi se o my Ghana say your politicians no wo mo fa timamufo ne nkoa wo ma fa ye nomu se bibi tu ye ya emfa wo mo ho ye hwe incidents a esisi wo my Ghana mu a ye nya mpanifo bia mo ma meka ho asem ye wo Ghana ha na yete se bus bi kufo bus ba ko tu kwan ekita kwala akonya accident mejatum emu ni panyi na hye dwere be eno tenkoda ye wo ha ena yete se ye friend say enkwalai 17 omuso mako convention a wo mo ba ena mo so benya akwanhia 17 ene wuye ba akofo ma nipa ba akofo elusu nkwalafo ye nya president ye nya road minister ye nya we kwa de kanya miado ye vice president kwa de ko ye oba ye nya gender minister no so hwe ma ne nkwala ye die so amma obia statement impo obia ntimi abe issue bi amfa ma busua ne mpo na kantom se watu na akwa busua ne wokra akwa kotechi wo mo re ebi kire se ne etu timamufo na amanyofo no yi wo mani no sa nkwala ne sun ka ho bi ana ne esi yes meda asemi aba Yesu ka asemi so se ye mammo fra no kwan na omo mara ye nkyai na wie no so ene den osra hene ne yo modua Ghana ye nimpemfo ya na mo kasa asem metimi hwe mo se din na mesere wo ma adwene ne metirim ofi so wo panyini bi wo Ghana wo ye panyini a wo dwene e ma wo me ye ni bi na de meka ama wagie di no ene panyini bi o tie me hu ne se ye ni panyini wo dwene a e ma Ghana onko ka Jeremia 5:25 o se yelum de on kama wusia na nkurafo ene hiafo wo dwene wo yefunu ho Jeremia 5:25 wo se na me erwade me to yenum so re mako mame kan se min kyerɛ o se nkwala tu kwan no ko wu
nkwala no ene ministers yi hwan no mpa na won fa so we mo mago oma duru mpanyin fie so a omo pempen so konkokora bom but nkwala no ye youth a afi no mo fefe ye den eba se buro bo a wo hu ne gine bere se afi na buro no wadua na efifi so ba unnim ne gine bere enti wono ye dangerous unnim dia wo bo no unnim we ne baba be bo ase no ana wo be bo anuru no unhu no empanyifo ne ye hu ba bia omo dwuma dia ya akosi na nkwala ne enti wo firi se mpanyifo ya omo hwe Ghana so no ana kanyame select omo nyima ede omo ko wu sa wuo na ankomo nsore nya bibi wo ho koma anka se de yenye holidays 3 days nkwala 16 nipa a divide 2 when wasenka Ghana mpanyifo ho popo enso we na eye omo amu ho ne de mo ho popo na me hu se obi bodua bi na ye nyina ye ho begin me be kasi asem so okay ai kwan to sawom ka ti mi lori firi wa tamale bolaga obeba be duru sa kurum akra kurum no tio na kwan na dana apo amasama kwan de no kwase na tie me ye na baase no wonana ne sia me ne mu a na ne to no akosi asase no so na ka na ka se ka ekwa gina nsuo na passengers for de omo nan eno mo ntuma no mo trousers anu nsuo no atete no saa asia ko gina nkyɛn ente kwan se mo ntuma nya kora na ente mo ntimi pa kwan so ma kwan so nya sumu yesu awa MPP time asua saa ko se 8 years o ma ntima nya kwan no mo gya ho perkesen e de koye ente jo mama bae yamfa so onche bara fanfidie no mo hwem pa e kwan so e level so na eso da so se be yesu to a kwan betimi aka ho ma ide ya kasa fam yesu a o ma fiye debi enti e ma esu bi ena aroho bi ai akanyankopon kuma wa heaven mame musa question we se woni se ka kwan ne ya anko mbetumi afafom me sa kwan so da ba bia ni ho a wo de be sie me se die nyame ba mana to wo mo no enye die ye die ni huni nya ba isa da bi die ba mana to die nyankopon de be to Ghana mpanyifo no so mo fa wiem nyame de wo be ba fom na enyina ya fa fom hwe so fa anwan kwanta to boase wo rebe ho na san kwa mo so mo ye omutimi ya akuduru baabi na ho atutu na ya gya ho omutimi ya akuduru nsuo baabi na ya gya ho gbagbagbagbagba awuro ba kwa twen ka na agina wa kwa wo ba da timi atiti da bia ye be susa aye sika na no mo chedi no mo sore kwa o ma be to na asesam bi a kire yen hwe me say youth no me youth organizer e di duabo be go form asu agu nyame so de eto apan to ase wo form ama o man painfo wi no odifo ni esi nyina echi enye ye nya re obodo dia na esi eni pa go sai na awuo eni pa 8 oh ma men ka ase men kire o so wo ko boko a ti me ni party mu owu boro 30 wo ko boko tsan na me ka kire o no Ghana painfo prayer me wo 46 years me be to sa antokwa no ya jeje tam de o yeso ja ban no otimi e handere no no firi so no aban ba ye bia prayer o mama ye kumni pa na ya dura bato no makọ wotoma me ba meje ama ni pa no so pena so mbie enti 000 a no wato ama o fa wi a no pena ba bia atema sa wo disam na ekoso asase so e wo Ghana ha ya bobi to ha ya yese wa ha Ghana mamu no ya maso ja fo nyina dadem ya wa panyi bia de ha o ya ma asoja fo na ya tre ne wo mo no ukọ kampo mu gu kam dan papa kura soldiers fo no nya bi nem
police for ye su mu dan yan keten no mo hyehyem sa ba wo hu minister wa ba be di o man be 4 years 8 years no o ko he enwuma wa ya to ho a na ntokwa ba wo de soja ni na ko gina ni mo no ko wu ono so de ni hwe ne katu ya keto edi na office ya tia soja fo gumwa o fa ha na wo soja ni tuo o fa ha na wo police ni tuo office ka kunkunkunkum ya ekoso nyina no anka enyoe but a yard you should die, but intimacy sign. And there's so person yammy on day. Now, Odi or the woo ya saying it to your kana. Where woo? Eh, you differ. Was so cancer. O be out to me pious as in any pattern. Where you woo? That went come where cried a real naka to no one who quite what I nyame afaso se mo de menya mo se kakra na nkaye no fansua nyansa keke na ye kase nyame parse Ghana se we nya wuo a wo dwene ho obi apaya asase nipa 3000 ko sim na nipa 8 wuo se nyame betimi aye sa nipa 8 waka kire ohene Yorubian 1 Kings chapter 14 was se me de bone baba wo fie na makunkuro ni nyinara ehukuro na prawo fie nyina ento otisi Yoruba abusuam no nipa ba ko ponka kan 1 Kings chapter 14 ento wenya wo we yakokobo ebi so ye baba difo na ehye nkom de fa na ekoso ihu na bebisa se saa edifo na ehye nkom no eye ho nyametumi kan wo mo de hye nkom no ana wo mo ye prophet of doom na asa na baba ho no sofo ba ko be ka se ne asi no ye maame agrada na Ghana ni su adurade anim enti ne asi bi mbese esi so mo mpese Ghana e bese nya to renchem kakraka se dia ene wo mo koyi maame no sa sofo matie no nya ko fiampansa eye dam diffo eye dam totally ana wabo ko fiampansa wa bodam obi kan maame nche de hwan nya me asem ko fiampansa wa bodam ha twase ye deliver no onim se Bible camera nsem no esisire ka ho okay esisi yanko enso enya ho ya enya papa mu enya peseme nkominya samra na nyame ase ato ho na etia nyankopon mra no agrada wo ne nyinam okay enti sasa no wo ka no onim nkrofo mo da prison o mo bone nduru agrada o mo dem sai ne nyame ka fa no ho kofi aposa wa bodam onya nyame nipa eye dam me na maka kire no kore titu wo ka ho ma ba hanne mo afra mi amabai ka me ma me pese ma kofi aponsa o won so ma so nkwanta se eye dam se na agrada buni pa fa so se o kom na ya chine kotum no ofiri ade we de say prison ho ba o se ma satira no training kofi aponsa mra no hu di fo bia no wa benya yan training no ansa no ba edifo Samuel kwa she edifo Elias esua Elisha ni Elijah was shem esua Moses was something 40 years another 80 years one of the year training ansa we Nyankopon ni pa be yi Israel for free Misiri Jesus Christ with 17 years and esua there in ministry and the agrada the how many long so ni Bible no na senya dam no obo agrada the why the training no why the chere say so we nyame adwuma e say why the man impact no wajina so them to check was so them to chacha for 1,000 beje 100 million waji 1,000 wa kipu sika no wo matiko na obeka damasem we chere Ghana no eya won kasa ansam hunu we nko kankremofo ko kan kwasi asem otine so dem ho no se yenko yi agra na obi wi abanchi odem ono nyanyame nya onyanyame abode odifo obi frɛ ne nyame na obi nyina ho enkasa ko fiafo nsa nyame ni pa ba bia tie me ede nyina so na wo a ode ka so die me wanjina so ntimi kan kyerɛ Ghana se yenko yi na agrada ante na nko play na ko krashe meme ka sa fo no busua ko be dwana asɔre dan no eye dam arente na obi ekowu na wo ka se bone we na ma na agrada edis fo na tie na kotum say this your parents na edi na mamen ka se men kyerɛ ena na wo ka sa dia MPP ye fake that means
omuni na agrada se koro no no obo na mo de muni hwe na keke na so na NDC ba na asam no agrada asam na etie ni edi kan court ansa na ye beto aba ma aban sisa na ban MPP apenso na asam ne court na judge obu asam no na asam no wo ho sabre no okoli eti ofi leave by na MPP afi aban mu ama NDC aba na afi obebu asam no enti aban afa num ye nyina na nyese obi ekata obi so da bi e court MPP aban so na ye bu asam no NDC aban so medase na the obuya asem no wabusa wa judge na wakubusa nso MPP na na NDC woni se so obi wa asem wo court a na even though MPP no waso yetibidi na asem 3 years time sana de na to se akwalai under age no kodi bone no was 17 years judge tibiti to asem shada sa no obenya 18 plat no de na to woni se wa mara ne mu ana woni okay others age no enso so de betum or the 17 na na bone no ehun se e stubborn omun kase na age ne nduri nti ko unim de wo ye judge ne betimi adede na saa tutu sada saa onye 18 to 19 no de na tum ba won say okay criminal cases ne na ba ne na musuminim kaka ne se asem no ukoye ya kola ne koye ye na age na wonya no enru 18 years a sempo asem ne di 10 years a na so ye fa sa kola no koye ade no 18 years ye di asem na di 10 years a judge na ma judgment a obehwe enfia na kola no wansa na wodi ke bone ne isi mo wotimi hwe consider obetwe na so se be ya obesua nyansa okay na agrada no a onya na asem no enye wona NDC ni na nya asem ye onya na se oni nipa e wo Ghana biara agrada di Ghana payinfo no dodo na etemahia nti agrada akora de ka wase wo ma na life in prison eye chiwade ya wo Bible kan First Timothy 2:11 eye chiwade so obasi bema kwasea ana wonim kan Ephesians 5:22 eye chiwade wo se bema ye tiri no ba ye dua ya bo Adam kan ansa na ya if ereba so enti if brɛ no asem Adam no ondon o se oba brɛ ho asem okunu no ondo enti wo beti be bu ukunu na wa pia bonten e be di obi papa panyimo te sa adom che odi na tem Abeneza odi na tem orebe obofo wadi na tem ajai obi ni wadi uma omunyina tem obi an ho agrada bunu so ye nyame nipa o ka che owusu bempa so onenanum obi a okuta owusu bempa o ye great prophet so obi a respect owusu bempa me respect no de tete sansa owusu bempa ba akatie fifa sore dem so arana ba e be sem nkom wo si nyankopon de nipa makmako edu adom ana akabom de adom me nti meye great owusu bempa we there's over kasa wonne nyankopon difo anum a wo be wie di atem saa hia wo be bia we ya no ye no we ya no ente wo ba we kura no enye bo wo bu nipa no di atem no kwa wase ye gene no mana no kat e ka kofom obi atie me wa ware se me yere no me de yemfa to ho na makola na ye cameraman we na makola na di machi esom me no mienu na me suma na wo so suma no ebe wi ase no na wo pameme na wo fa makola na se wa ware na we nipa oh sa ware di it me ware kan chem sa ware di na ware ti go me makola na chinchina atwa so kofa that you plan wo tim na wo pameme na wo fa makola ye hono do ne koye wa plan wo odono e hono kodo no na be ma no so do no ma ware odifo abra yesu sen asebia so okoto akromfo mienu ebo ba ko se wo ye nyame ba na age wo ho na age ye ba ko so se ye de ya ebo ne ebo ne so akatia ne yenye na papa ide wonye hwe intejia se wo ko waheni ni mu a eye akan me eno ye ba ko ye mampeni John Dramani Mahama obedi Ghana mampeni pen ene wo koye ene wo san ba all be ba second time no prophet ozu be paka chere ne se nyame se na kuma penti wadane wo man na sign de money bi into ne ba be president me masa scenario miru dia besi agada asem no so se senior say asendua ne so no enu ne ho ma nyame ka chere ne se obeka mo ho paradise serem no so be pa be hye enkom se moja agu ye mampeni nsa ho fini ade nti wontim be mampeni bi mo Ghana na so sign be ka chere se na kuma penti nyame se ode o man na manede a ene e mama mama part entimi ma se e bia okopie mu won sa won prison no ampa wakwakonya nuhu bi abompa ye soronku bi a kire rade ma rade atie mpai bo nti no de se de ye na ma papa ne se maame ne bia na wo ho no anya nuhu nti ne mo kan control mind ne se omunyi ni mfiri wonya sa to reche me be se ya bone enuhu ya nkono mpre no we ye nuhu fa agrada nya this the first time ya china tum
ama na kwanye no ti ameka met media compare Bible no akere Paul and Silas for bano attack on first you honum Acts chapter 16 a for ban attack on o mo do masem do mo gugu afiase o mo bompa me afiase pono bubu ma o mo bie ye for ban attempt o mo bie o pe na be kwatena ye no attempt again agrada ye chi no kotum for 42 days ahono kwasa trai so wanye numu tie me maya mfa nyankopon adwene daadaa ye onyame onye nyema tan sao Kofi Amponsa kwa mo se guy bia be man moaye nyankopon no first Samuel chapter 16 wo hwe de wosinya nipa na hwe de tue ni wa na ona Awurade hwe akoma na wo gitum se wasa kyere nte wo koye nyame adwuma na wo baaye wo sisu na na wasa plan game checha foforo enti wontimi sanfa ya adwen daadaa ne se wasa ko biem na afere ne de enya nduru 42 days na wasa kyere enti ya san ja no mra da bi yemma so twe no se so mo yi agrada e was mo prison nyina ye demonstration etia Ghana ban and Ghana judges and lawyers and sign ye will be wo a kodu no kofaye boode no kofaye aponche no kofaye agrada minnim ni pa ma be complain agrada jem 100 million abra me ye nyame adwuma ya o doso ba kokora ye makola asofo o bulu fa so o tie ne ye enti ye mamara no one dem o mo man dem be 5 years na emia no fi nti o mu jano a adom che ka asem bi se wo se firi da ye wo no a o dia be nyiri do ne mpa yefie wi so o ban si ne de attempt se agrada da sa no de o refa obofo di na tamade kwa ka ne yere di ne ma me se waya owo Royal TV o di na tem de na se nyina di na tem na wo yankoba no wakofa na wo ye de hu na se ana ese. You see, never do one or quite no quality details. My friend, maybe Catel say, never know we young. Why, yeah, woman, but I know me, ma. Cause paying for me back, castle. Now I'm count about count, ma, until jay. One tear me. And I grada dear, men peso be be Ghana say, rather say. Yamit me casse and far grada. Oh, the first house I would in a major my yama. Mamma Carson being chill. A do be a ginger, Jumaye. Ye je nyankopon Moses ka asase ne kire nyankopon se Moses twon na menkum Israel fo Moses se ka se bra me wa media na me ba Misrim hene falo khamara se hwan nyame bi a obetia be yimu na se wo bedi mbeduru sere wi so na ka kire me Moses me twon na me wonkum Israel fo no fe Israel fo no nyina firi wa o mbe busa se munya Misrim fo be busa se munya nyankopon na o se mo bon o wan nti nyame me fa sa asem wi ba Moses ka kire nyame e wo Bible it's in the Bible. Mo nyame ka kire wade se Moses say wo sa amparama nume ho wo de me pese me ye no enam de wo ka ye nte nyame so tie ne ma no mo aye sa pepepe okay ente wo nyame bi wo Bible nyame no tworo sam na da so wan hwe anko di ye wo nyame bi wo ba fa na tra na nyame otimi de che otimi ye wo boni da ho boni bi wo nyame de ho so twe de ma but Judas from Jesus Christ e tono no wo say nipa ba ne kon se de ya twere no ne mo de wo yina man ka ya wonu pa kan fa so ho sene na yesi Jesus Christ ndomeno so what you say me ka tell say ya won pa and fa so that me ma proud my sell life so when nim chi na se kere de ya o mo so mo kai ba bo no mo tie yesu de wan dome yesu wan dome hwan Judas o kansa kere no wan nya no de na wo de koye comparison kere me say o ko sense ne ba ko say wona je ho na je ba ko se nkasa me no mi no bone ntina wo se de wo ba kam ho paradise no hwe we ni din wo de ni ma hwe no no sanse ne tin fa no meto no so no koma na abo afiri wi so na ni na ta on kasa nkwasi asem ne bi sa na tie ba ye ne ya na pese nipa ne bie na no se ma dome o ansa wo obi o yesusum ni on kasa o betibi de na no ne na nim na adwen na wa ye ho na ba straight ente Ghana ne de mo munye mfa ye kasa ma agrada de mo man ne mra na one ne judges ente no mo na officer judges no o ma jini se ense se de ne be ye be jele no ma jele na ne kuruwa na aye ma kanya sa wontimi nko prison adent na obi chosika na wasan e de wonsako wura ka na mo afom de aka wonya koromfo de me e wo ma adwene na makuma mu ana de ma wo
wo se no swa no wa pia no to na wo de sa ko gurem na wa so skanam na wa twe ana woni brade ya sa se de obun krofo echimo mo sa wo mo ti konsa na nanka wo de koye brother sa ya fa sa na jamfi o se no de sa me jamfi hu se wo kan sika no wo kan bi de ma no ana wono as o de bi papa na ne akai de se so acha ne o de wo ti fa kan ho ma preko a sa wo ne ebone da ara na yeso kasa okunu bo ko ma na wo se sika na wo yi kan ma wo no ti me wo de ama akohom na sika na so wo de aka nsan fa nso bo fa bra wo sa ba na e fro se ye fro ni brefo ba wo ni brade unye obi kwana kututo biti na bona jene nsama de afa wo bebre wo ho na kakra wo de ka me ho no wana wo bebre samu je fu wo bebre wo kakra na sa wo bebre a nkwana wo so obo a me me to me she ndi so nkombi eto ho se percentage 51% on be boro na on be boro no so bam 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 me frase dun katia 2016 2014 but so me lusu me sabe shankom 2022 ever se ndi se ba sa babie samu jam fu ba cheme den me kwa me yefuo kam nya trata san kam de be do afuo no aye na kakarka bi amagana bode ko he me bode yefuo ntimi nchine mu wie nura na me wo ho ndi se ba san ka ba ko pressure me pe fidie de akoto afuo no so na me ye nchem 20,000 wo ko pe 20,000 age arente odifo yemra edifo a ehye nkom edima wo man Ghana ni titiru asoranche me a esi bebre na ne yehu se wo mo hye nkom edifa ho asa Ghana hadifo no yente da 31st eduma wo mo ekenkan professor go wa tro list 31st no abegagum ni afimu ni nyina ebesi yenhye danti ye se wo se afide efuo ye bekoso ama no bayaba ama Ghana enuane bebu enuane bo beyefo afide enimo mu nyina beyeye e de ama o ma enkomhye papa no yenhye danti bi papa na emum ye beti bia ye etitiru bewu enipa ebewu eje ebehhehye parliament house nsemu besisi amampenifo beto no no eye prophet of doom na moye ana nyame honhom na mo de hye nkom no ana se mo be hye nkom no wie a mo wo bibia mo koye no wa akire se na ebe ya nkom hye ne bebam na ya agimodi rase se o mbe hye afi e mo be den adifo be hye ba o mo be hye afi e mo be den ya ka se e mo be den a sa niem ne nyina shimbi kuyani do tu galamse do oye den do oye ni nyina shi na o hwe tete difo na enye kuya nkom hye nso na no mo so hye ansa na difo ila hye be hye nkom no e ya de na o se nsuo ntomfie mu 1 Kings chapter 17 na bosuo mu na komesi mfie nson wote ase eno wo ho se ebia sa mfie no a nsuo anto mfie nson no eno na ebi si bie enti de ho nkomcha na menkwashe mfa nsuo ho na mo de ebesi te se owuo we mu se sofo ba akore mu so wa kanya kopon adwene nyame di sempade ato na omo so ya na mpanyimfo no di o machi omo se we wa dom se ona aben we se ona ndc kom de ma sha bere bia me she ndc na npp nkom ansa na ndc we lose 2016 no me fra she dun katia 2014 no so wa Canada the number na voda no last number we 94 and that's what I bia no bi fi se be twantoro wo say dia na di ndc be opposition ya to ya lose me sa fra no e bo na ma na se ho de esi ye bon ya wo bibiti se ase dun kati waye no ho se sunsum niema po ogindi so wo musafo na nyaatwomfo senko tie me 2014 eba 2016 na adia nanka ede ndc be opposition no na ye niema tu mi huni but one friend one female intibantimi amfa ama no na npp be fire npp me ba be kase na nado ye man 4 years pe 4 years na ye try ye se na nado me die mfiri kwaso mo ana nyame se oba amaya but 2020 na ye sa to aba be wie npp for me catch wo se ma wie abra no mo te aban me videos me bere na me nim catch evi me fra gifas o npp ni se aba 2024 man wie ma be lusu wie mo na npp de tena so
ento me tena so ye beto aba me ka che say omukọ yi ankafro ni no na nye Kennedy na ye nipa bia o melusu 2020 ayi no 24 ampa ye aka 1 week eba aka 2 weeks eba 1 week e beto aba no me be share enkom no to say percentages na ye per 51 and this be so bam ye be kata MPP for so kora ansi ye shan kompa but nipa na bi mfa na ma men ka se men kyerɛ enketo an be jai wu na tie simpayi for no so that is my prayers me pese me kyerɛ wo sɛ yen arwade be ma ye ya jai wu na wasesa yenya ye bre no yenya ye ni asem bia fa obi ewu a enka obi ya no nyame be protect e no de wu na tie siga oman payifo no so no ma wu ateka no ma ho se de wu tie eno na me mpai wo eno de there's no convince say mama kwa gina hana soja ne tuo kwa me kasa asem no efiri say senketo no wu a enka wo kwa say nipa na ewu internet ena ya mo shempelefo no ho nkomo enye se eno nte na ya na ye hye se nkom hye wo ho no no Ghana se wo sore se wo drive ko Kumasi a na obo hu se Ghana ye mmobo be di go slow so sa after Accra to Kumasi o ba so be di go slow sa o duru nyina mu a twan o duru esino a twan o filinda door e ba ya pie ayi ho na twan chese go slow no wo man mo sa ko sitire treless ni ti bibi kakra sina ka enam se kwane ye sengente no ka mu ni to kwane so aka ye nya ba bia amfa ye betinya pack 2 hours 3 hours ansa na ka betwe senka kwane mo baya ka nya azento metime nya ba bia afa no akodi djuma wo pese wudi saade wo ye su Accra to Kumasi mo nya na double road mai eye ne da bia ka be sia wo ye overtake no dia be sia na ka ne nipa wo nyina wu no my announcement na ya kan no atuma no solution in the parliament said the solution be na ya fada be where MPP and the NDC no e wade nyakopon ma wu na ye wu accident mo no e wade dan ma wo no mo ni mra wo mo so odifo abra ekwadonko nyame fa ne kransi maami efri mu no ye nyampenifo bi mo be ka se ewo na maami na wu no eye wo mo de sabre NDC afa yinya mampenifo bi o mo wodi NDC afa me ka se ewo na maami na wu no eye wo mo de eye nyame na atua ne ko de wo so wu ni nyina ne se maami ne ko ka se ye mampeni John Dramani Mahama enim Professor Ivan Satanos ni wo ni hu bi enu nti maami ne ka asase no de wu ye no ene NDC fu de bi bo se pa ne bloggers wo be ko TikTok ne ade na bi ye life die huru si se ye maami ekwadonko ewu na anu ya simi esi enra ye mampeni John Dramani Mahama ebe kasae emma wo kire se asem na esi asem a eye ya nti ye kan ye hu se ne ebe ka no enye sa brewe ena ye de ba be play ye de be play political point bi ye be ka no sa amanyosem na da bi ye nka no se oman ne nyina mfa wodro akoma toye mu ne abodiche enka asem no ne enwe busua no ena Ghana for se abreka donko wuyi na wo ye politician no so ye politician wa ma me ka hwe se ya mfa ho na afi da ne ko ha de ya e ka wo ne de afi wo se ma ye fa anye amanyosem ye wa ha ya so ma ye hu demonstration e ko so a sami jamfi ne e boja mu nyina di animu a omo to nyum se nyame nkum na na adofa ma ye fi se wo sai wo man no na amanyosem nti se wo ne obi kura nya adua ko wo de enya de ye bompa ye sense na so demonstration openly akamre si o so ombeto sa anyum no wan ka hwe afa ho enti ase aka no nti na wo kasa omo kasa no omo ya adwene atames wuo no ontimi ko fa nko hye John Mahama say John Mahama metimi aka na pain say metimi aye wo no atames na wo hwe ne prompting ene ne okasa kora na otumu say ontimi kasa siso na homete na okasa fom otimi ya announcement na wasan ba say oh da be da wa fom o mo san enfambara o mo san o me kai say o san ayibi o san say why mistake no wasan wo se nipa nyini duru ba bia ntina nyakopon pempenso ana nyame de na de ye adwuma na oyi nkwala Jeremiah no 13 years Samuel no 12 years ohine Uzia no mo ye nketenkete nyame frefre wo mo
nyame nim se so obi nyini duru baabi a wosan ba dane akola keto ase ya wo ne nti ono ne de na ne mpayi fie no kwa anim eno de menjindi ba political way duru baabi a Ghana for no se ye ka na mo kwa na meti adagoraja am sa adagoraja duru baabi a wo soso wo ma wa adwene yes style bi obe ha na be 8888 na mama ni mo bi mama na nkasa no se nyame an deliver na kono na ekwase ye tiene ye nyame so obia ne se de waye obia se ewuo we anase kwanse wo de animu a nyame wo kwa afa so yi obia me yire ko kuma se no an ne maba ha me na mudi nkomo yi express nketo ebi ana wo kokofo no oduru station na ba akosi ho na o ye na adwene se we de on for akachiri city back city no on pe ana ojina o man no two na another one by omo kwa akoduru baabi na car bia be ya overtake across so car na dia kwhya me no omo bo nyina prapra you see no kasa kire se no mame foro we ba otena car to back seat da ye de na sada no duru ho ye yi bi akomba kasa no na heda wo omo ti kwasa omo nko sa na akoye John Mahama no anka samre ye Ghana president ase na ka ye bako sem because bia president bia for plane ko man ko to for ma e man hye banka ye Ghana na ka ya nya bi ka ye tim boni ankasa na osoro nyankopon hu no mo bo deliver no e mo bia nya sofo mfa kwasua se mama no o set wo mo no wa twe no film e ye nyame na deliver no ko be hye anka ye nya president no kwa tu form emfa ne hye. You see this time no Ghana no ye mo mare bi titi aburuchire no ototoba no odi atem free president na ma me twe president no director ye no me kase wa hwe ye wo no ma wo ye furu se wo ba papa dam firim penye wo se me ba me ndi atem mo me say so mo de body di enso a Awurade Nyankopon be to so wre so ti ase enti ye nya se bibi se ba na ye se eye we bibi se ba ye se eye we ayi enura kora no achinkwa na sa de ne si ye no Kenya ebiesi nti mwati se Kenya for so they do mo president them say on the man basa US class US nso ebiesi na no me se play bi so headquarter ba ko bi so tu ayira ayine nye na wakosi baabi mo ebia pilot we ne ye na so be force wa wuram ana atereke no e sign na de ama ye ntime nye ye mu bi no ya pii ne se o man mpanyimfo ne nwene ye nketo ano ho eto ye se ya ka holidays 3 days na wodi amaye no nka nkola 16 wu ye ma holiday 1 day kora the we morning day omo de omo nya nipa ti Nyankopon hwe no di o se ne ma me pia mo kakra nko na mo mfa hwa de na next time mo sa still ma sa to ma gene a bibi sa to nkola na mo yi omo ni a omo so e be sa to omo hwe Ghana ma me fa wo ntwa to ha present ene ni ministers ene ni payinfo kokoma se a wonu ba bi omo kofa omo wifi ebere na mo frɛ ho ebere no ma ko ba pie sa wo no ma pie double road no ama sama kwa na nyentere ye doje ana ye de ka se de papan obi tim de na ka akwa na menam no wakan kum akra kromo captain town NDC na MPP a prayer kwa ketwa we tia wo we enduru 5 months omuntimi nye masa mame kana korenkyere Ghana payinfo ne se omopa sikana yedi no mama ene ne vas ene ne ministers yemfa we omomfa we nye yen omomfa we ema omunim de konkai ma yenya igwo man ye bredodo enti ya ye bredo na nyame ahwe ye bredo so ti omoka na Israel for bredo na omusu tiem frɛ Awurade na Awurade ka me suma nipa bi ama na be yimo afiri nkwaye ne osuma Moses from media se commission me koyimi me nkoa no mo sufrɛ me odifo eno na ye Israel ma yi nyina na esusu baako eye ne baako edi su na omo a obi koyi Ghana ye nyina ye ne baako yi o ka se wo se NDC fo gina fa MPP fo gina fa time Ghana fo nyina esu galamse esu kuya fo su koko fo su gadi fo su road kwana da ho kwana Ghana otsora wadani fie Ghana nyina na esu se woni mu a eno de aye do o Ghana na esu se ya kwanye ye ninsuo ukoba bi o mu ninsuo Ghana aban sikasa na otwitwa se ye two pipe bia nsuo nim emfa ma wo mo
say your light nye dum son kwa water ayi no your friend say water we so mo friend say yetimi tum be boso mi no ne ye bie da korpe na ya san tum this another 2 weeks another 1 month na ya san bie ba kwa ma no enti o man na yetim no hwe yetimi kose na te akoye gato ye be yi na te na gu kwan no ho saa na o ma jai na te na nso to ana sa pia de gu gata ne o mu wi o ma fa tipa ka ma sesa gu man ko to ngu o ma jai no gu kwan no ho saa da na bola nso to ana sa pia ko gu juma hunu ne ya tua ko ka enti ye ma ya adwene nyini nkwa ni mu firi ye mpan fo so be si kwa adwene da fom me pese wo saa de no adwene a asa ye remutu no te sa aboa from to to air free etre be si ebe twatwo ya adwene te se ankwala abaina wote so ye koyi na tie free gata na beda ho saa but meanwhile who road minister so we catch him so wa abaina hu ye dey te na wa point road minister so ono nante hwa saa ne ma no eno anso mo to mo offices na saa minister tim to camp ye ko he road ha efa ka fa ha efa no anso to office na saa no mo fu aye kafu omba parliament no ma ba ke kan we kwasi asam saa no masa kwada masa e braso se we no mo se no se dia me kam no so bi be fere ma di matemba wa ka se wa dini nyini a dia me ka ba ka bi as fo am so ye bre nso to a ma se na ya the last time to kwa akosombo na nso atwa afra kuto e tofite wi be 1 saa me na eto me be pie na kwa na loko me be tom no untimi sen wati untimi ko ni me pack ka no na be fa from saa ko duru poko ase sana me nya moto rider na be fa am ko fi na kwanta ja ka no ade che no bi ko tutu me ka no ma on fa nko enye akra akrom masa uti aburuchire na unim de akoso wo man na ye ka na nko kase enye MPP fo asema na enye NDC fo asema ma yan kan nto mutirim no mo se saw ma dwene no ma dwene na ye office eno na kini Japan ko kan ya o man to aba na o se so no wini a 8 o'clock beduru office o be park na car no jina o beduru na ya waje wadwuma firi wonsa Ghana for the se we there onya papa yempe Agusia aye too much GH and when you go so a woshi many prophet Abraham and ADD enkomo no ye de chase efie bra peni na de lumba so abra ofi mu ni ne agbogbo ya akata owo ni so ene ensem ye ne na nam ho ne ekoso ewo oman Ghana mu eno ho komo a ena ye de tim go so a watweyem twen se wo de comment no ebeba na makenkan ede ama so abai bebesan akodifo ho no mabisa ne se asofo no ya na wo mo hye enkomo a omo se bra na behu na me ye ni esi ye prophecy ba ko a trend pa ye di for prophet Roger wono de wo hye nkom ne kwasieda ebo ye defense minister Dr. Omane Boama edin se obi a wonim ni bia no o make sure se video ne be ko no ho na won kan che ne se omra mehu no if se na asem bi e wo no ho kwasieda e na wo kan asa asem no wukuoda e na asem no ekosiye na video fufura e sign e trend wo media no so a odi for Roger edi emunchemu e ba no wo kire se senka defense minister ne kwaba be hu na anka asem a obeka no eyeti a wa kire ne se oh papa ne embehu afa ho ba ko mienu nte ne be ya ka ai bosome August katenafie menko adwuma ewom eno na Ghana for se ene edifo esemu hu ade na mutimika ede to mframam na ehu ade yo na mbetimi ayamanasi akwa se Roger de ese nka wo kan if so about defense minister ne din won from yate eti wo kaka ho se mo kanche defense minister ne se August bosome ya ewo mu ide mo wonko office ma wonya adwuma wontene fie nko se August ne betwemu a anka no kenye ya na ana kakra na adifo ebe nipa no be hu a kakra na politician ni be hu a envelope de be ma wo no enu nti ena se nkom hyade ba aya mo pon ne ho kakra na afi mo gya ne aka na te se ade se nipa no oba be hu wei ene asem a mesan akodifo ho no mabisa ne zodifo mesan mo akwa aba na mimisa se edifo no se mo hye nkom a ye hwe ne asi ya Roger de mo nchiremu aba no kodi kan ka se odi san nkom hye ne tu tie da no kwa e ba ye nipa ne di natem se an oye arrogant ade iti na wono se sofo ketwa sa obetini akoma ne defense minister se wo mra me hu no asem ne si wie na ye bisa no se o na nka yetia wa ko ka kire ne se August bosumi mo won kwa adwuma ene se nka sa de no wan kan to from na ya na kakra no be hu a omde be ma mo ntina mo kan ne sa wa Ghana for dodo na adwene wo fom dodo na antira o man ye ntimi ende ho da
sase wo kodi na ono ye minister oduru osofo hwe jinisem bi obi ate okaka obi ye minister na yanko no sofo the whole way we are seeing now in yankopon flo de oye sofo na bi so president no kwa ben sofo mama on ben sa akwa no sofo no obi okanya me agene kire wi ase na mo se ono ketewa bo yare ya won ene oye ketewa wakwahye omonkofa na funu no mara so sadia we ya togana magana mwade hu ajana hantan kasa amma ya o man ba kwasa yi mu obi the prophet of God who invite you minister Messiah why you minister MPP NDC Luswa oni to post why you minister for NDC Luswa oni post bi ne post afini ne sana no be nyame tifo a ono de di da obi tifo nti se obi a ye fenda na otumfo a ye tu so ade jo owu sele na otumfo timi tra na palace invite ade we the same present for nyina ko na hinie mu no tifo no so che na otumfo and the spiritual realms what they dey there na mo hinie no woti o ahinie bia ya sofo na dey do mo siso so when you ma obi otumfo e wa so a was shira so there some push this here and some of the prayer confess what you oti it is a Ghana who say ono oye hwan a say ya na da bia na ba oye hwan na me ya me blame omo hwa da gwara jagwa di dia ma na no aye ko be keka kwase asem say na wo ne ya mama na ba sa enti be na ye buadifo san enti ye wadifo fi sa da gwara ga minima dia sa da na adwen a wo de wo ye oba na jimi me do kwasia sa na kanya msem odifo se ne ono kan dabi ya tie me omu gunya mutuma no fi too much nice dia se tie me omu gunya mutuma no fi odifo ono no oso ye sofo a se we se we sunsun ni nso a na wo se ko nya sofo a dabi ota aka sa asem no fa koma wo na yi odi fi sofo sem no na sofo sem ye nyina ye ja ana ye mpese be gunu fi a ye protect fi and so ba won tin be kase we yo ba na oba me mediu aba mama se eno na eno ka hono sofo epie be hye nkoma empayifo na duru ba bia nya omo a o ma mo asofo chimfo system no mo ento kasa yamfa sometimes me blame Ghana payifo no asofo nkwa siafo bia ba adwuma de mo sa mediu fo no o ma banka sa ade no so mrani ho se muslim se mo a we ye be gina fili man o mo dia bro mo wana me frɛ nya me Allah akbar o se mo se Christian fo dia bro o mo ni mra wo so ma sachara adwane akodwana karemo jimi ne do so wo ko ka se eso na ya wo de kwa sia wo tra wate mediu eno wo kasa na ya wo de sam ni ma we no se obi sore so ye difo na o hye nkomfa o man pan ne ho a on tumi nto anamo ana asofo no bi ye se minister no koye pe ho na opese odi gidi minister sensi ba me ho sa nya twom preach na nya twom hantai kata no e wose ye jai because ye beto aba no mpanyimfo bebre ne ba manim men ka mo binte what the mekan asante original chairman na kosi tie me mekan ma body no so we difo na waka me hye kom ka tene se meeting bi koso waso ase etu beto menko me ka tene no kode okay ba na me wono number se me media say ya na wo se mbeka no no ate a na wa frɛ me okay so minister no feel so on team ko oso a frɛ no na gi ya frɛ ne sai asɛm na wo ka wo de body wo fra oh mate se wo sesi na mpese me ho ade koro ko be ka kyerɛ na wan frɛ na afɛ no no san ensa me ka se me twem ama ana wo ya wo ho ahantan fo no wo be jawo mo wo se de wo wia obi agina kutum wo be bia nyankopɔ de na gina woni me se wo ye minister wo de osako ka minister ye be che watum sa na obi so ye nyankopɔ ko ana wangina asɛm ani a e be kyerɛ wo ende nya wo sɔre na wo sɔre tia sa asɔfo ye nyam bi tua wo ka onde me tie na asɛm tim so we de nyam ho kai o body straight mo se mo frɛ na sɛ Roger me frɛ no ma pena asɛm nyam ne ye adwuma solid you know say minister say the baba
this is the prophecy anyankopon adumura afam so akasa nyamishira no odifo wo ka machiwi na mi fa mi sase abra na ye papa dampare eye IGP no ode sa initiative na se ode sakraye ba se asofo no mamo hye owu nkomhye mo be hye owu nkomhye na ya na e cause fear and panic e wo man me se edi hu ani suro bi e beto manfo ne so enu ntina no ye kra sofo bi ye friend di wide donko e ko hye nkom de fa shatawale ho kire se ase assassination bi be koso krofo bi di tu e beje ne nkwade free nsem o kire san komuni police for ko kire no e ma yedna kokota sabe ya ma ne be o di sesa initiative na former IGP dampare ye ne se ne wo hia current IGP eye oru anyo honu a obeka hye de se onsesem na wonya asofo no mo hyenkom anaisa se fake fo no won so de samra na ankoso enna ho IGP be kai no the man mo why solid that time NPP was na me de ade bi compare chen ne se ade a me de be man ne se what tempt my be chen me man etwo e da YouTube enye se oba firi so na me ka owo so no me kai na ade a me wie ya me de toto ho chen ne se onko aboa kwa akropon no nko busa police ni bi o wife na sergeant boache ofiri man ponsuta o sore tia me ka chen se wo de mama ofu ahono na mama osroko na wada de mawu sana me kai no ade chi ye na sroko na kire no mam me ka chen se me ka police station wo se so what tell us bombas 1 cm bm kusi da obewu aboa kwa akropon this way sergeant boache wo ye police ni o ma body dia bob se ko ma kuna firi hokroko me so dem ya entembe katere dampare no me yina no se me pese me wo fraboa kwa district na busa se sofo ben na dom sa aboadim sergeant boache e man slow ene ne fu adoa no a wo de afaso wuo no obusa wi abra media se mo hunu o man no mpanyimfo bi hu kom sa I'll prophesy. We dampare be chema he de me ye ocho. Dampare otie. Memma was American was a sonkora ni wa. Wo be sha twa be ko. Memma otwa nane te so ba when ma do a omunyema ka bu. Me ka tere dampare. Sem kom sheba ase ne fa ma o man mpanyifo a. There is no way. Obi ani ga no betime seize me. Wo sham kom wo de my fa mkotum meka. Me ka tere dampare. Asema me kan pipi fo mpanyifo ya we se na kan me de ye ntumi kan se nya ba ma adwen se wade se kwa kade a enya wadwen se me tia da o wo de ko tuma na ba hu sampa wa kire nya me nipa de akotum okay santie emfa wano kasa gbebebebe ma power bi nwura wo mu ne hu se bibi na wo de ye adwuma bibi di wachi dan pare bi yina no tententem yime me din film na me Abraham menya hu se mama be wu a meka e se na e bante ye monpai na ye deliver no eno nyafum so menya hu se mama kwatam o man sika de akosi be bi na me nko ameba mo hwe yo kira mama betam sika se de akọ Dubai na de akọ China na de akọ America akosi meka ye pa ye meche nkoko ba ma hu pa se me bo ti so mo mbo ti se ko fia ponsa mo se me nya sa da me mo ti mo kansam sa de na meje awade ye hye me fie me obi ka me obi pie me obi won pomten tepie saade ndie emma o mai panyi bi am pie be kasa samra ne bi onya sa o ko suro o muna sofo ni nyana ko ko mama pa ba no tibe ka ko bi zo ko atum chi ko ba fa ko fu ni na ko me wa ka tere o nye wie no ko daase me wa ara ntira mama ko ya ka tere IGP for say sham come sa so fon kan we dem so fon ntime mu anan kokko ma so ko yere mama de sa de na ba no ana e be kon so nya dampare no enye police panyin no okay because mo pa ba mo baye nya so dem na mo ba ji akọ mo nya wi na ba shamra akonka da no ntime ba sa asofo de say shimuan ye na mo ahemfo asofo ye die ni mu na ahemfo aba na present for ba ye na tare group ntime yi ba ko mfiri aje wo sofo di na wo form ene mpanyimfo de ntime ko fra wo mu banyame pega wo ko a se wo ye bibia wo invite wo mo meba o mo won soro mo kokokoko me bo aka kire ene ze se aba ne se ya se mo hye nkom ya a politicians wo mo amfi mu ya nkom hye aba mu se sa brede mo ko aso a mo beti we nya ko asem se ade na esi ye no nya se ye seda na pese esi saa o
already way ade no meme tim bia say na be ye me ade na hia kwesiw nam na hia sa me an hye nipa ne mponso say we ni dabi ente ye this person paying for ye ni mama ye ya certainly obi ni me ba ha trodwentuma to Ghana obi ni se bi na akopim dua ban sa brand kura pim dua no kura onwu ye enti wo hu se wo kowu there is no solution sa no de akọ enti den ka ye me papa bi ye me bra panyin bi ye me ofa bi enti sai na nkamanya ntenka haye but omuma ye di yawo omum hu ye mobo na ye so ye yutu no fam pai bonya dan enta o machi na wa de hwe o mokra so ye mawo hwe na me fam kom se we ento wie bibi be si ama plane to the whole world 3 months but so me nsa ba be si plane enye se Ghana o the whole we are nyina obi ntim ko bi my we so ntim ko but so me nsa na plane 2 years 90 days ba be si Ewiemu eye nsakara ba o nyame be dane wiem nti ye man pai bo enye nti wo se nipa fom sika pressure ba ti nyame pai bo no adwo Yesu kato wo se o se kunam ye nti wo dona no be ye de ebetwo ti kania na wo park so na e swa na bantema ele bantema labe bantema akosa park Sofalai na ba ko nipa gina ha bompa ye park we so na group gina ha na ko park bia ye din pa bo ne obi adwo bia prefere de obenya e de asidan de obenya e de atoka de obenya de atofom na bo wade saa na ekọ nti amasa de no mpa bo na wo se so awon mo wo wie mu no ye awon mo wo wie mo so peso mo sai asase we sei Daniel 10:12 mo na mene Daniel pa ju 1:6 Mosi wu ya nyame soma Jebra se kofa funu no bra na wa kantan funu no Jebra ntimi no sem de Awurade di kan woni mo san gya no ko heaven na nyame soma kofo market se ko je funu no saa wie mo tumfo Ephesians 5 to Ephesians 5 Ephesians 6 verse 12 na kan wie mo tumfo mpeneni etu di na ho bone a darkness powers yemfa ni omo ne be ka wie mo asi Odifo bi echese amanyofo no be pretumi no enema bi omukogege ya honhom bi omukoconsult wo mu no eno ka ho blom timi wini power na fi omu wini power ni wi na so mu refi omu omu for maseda ko eno ka ho na nisisi omu de obeka asasa ne bi owa se sa ne me na sia minisa bi ko share bo ono ne be dan de na yare abebo na ko se bia obi amane na akosan obi ma me chere wade ma asam ne ba o ade Nyankopon pene se oboti kansa na ebia dadi ayo bia na okọ niema saa o ho Bible na ne bia sam na ne moa o se chama o tu kwa o ya ro paso tu aro se Genesis na o ko tu Genesis me nim so paso di so kwa o do me ne yankamu o chene bia na o ko tu o chene ko jere bia na o ko tu o ya de sa de ma me so me ma pena asem kakra nyam sem wo no mo kakra enti Ghana no bibinya sise ki mi kuro mo se iskaduro na maje me de bosom na ye adwuma me ye hwan tim be si dan a obi nsi bi na ma siesi wo na ma tenkwam me ye hwan na ye fa ka ama ho na me tim de ka ba ho na ma tenkwam eno keke na o mo hwehwe a antome no o mo se me na ma be mo ho me ye lodge ni ana me ye free me si ni ntina abaye ni ntimi me a metimi ye de me ye but I am pai mo hwe ni ho sanete Odifo ya brano ayebe onsem kakra bibia ka ekira pesa wo kan na bibia nka ekire ne se okay omo wu ye no yentimi jeje omo pi Awurade Nyankopon ma wo bia papa enna na ya ma omo nkrofo ya akonso na me nso so ma ye krado this time say be yesunsum niema nti de bibi ha no konya wo ho se ono so be frene na mene no ebobo ne de Awurade asem toto Awurade be man sankire ne asi amen Odifo ye da sepa abusua aha ene bre no ma kwan me de enkomo twetwe ni nyina AC ye ne prophet Abraham enkomo no
the numbers no egu screen as wobetimi afa na woni no ADM komo too much GH and when you go so awushi all the social media platforms no too much GH okoba na mabomodi asra say all subscribe wo no na all like it na wa share so say na ebeye na ofoforo so ebenye bi ahwe dark gold enemy ebusia ebesen share you